Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong arat atum longle apata joyke pen Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen siding ponpo. Jak hongpo ni phai troxiar ni sarsing teron langkong habe memorial hall along inglong aswatum Karbi Anglong along longle apata joyke pen longpon po pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga hin pen phirangke athengnu ningjepon. Tangte ang tonalam theke longpon ji aphan non ang ton pen alang litumalam the pen le arjupon iksina. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Karbi Anglong along kedo abang kedo an inglong aso tu inglong aso atuma phan longle apota ke joy ke pen ke claim ponjia pansi Karbi Anglong Autonomous Council pen pin sayang deng deng ponlo lasi laso sayang deng along ake joy ke pen longle apota ki piji laso sayang deng ke claim ponjia ho Karbi rong asaramai lapen Karbi Anglong rong asaramai lapen sarkari gambra tumtame hola revenue staff circle office lapen ke circle office long ke do mondol SK tum long cherap chetu do nangji bo phansi pini bangke ni tum amai ke pha ethi alam the bangela puino je asam long ke mission busundhara da Karbi Anglong bangke porthimi akemang mane anu tin dame amethang ke do along le bangke laso apota ke longji aphat laso phan kapilong ji aphansi Karbi Anglong Autonomous Council pen mate team Karbi Anglong hen pen laso sayang deng ke claim pon ji aphansi pinia bangke kaching wai isilo hinie bangke niletum village traditional council lapen ke village council development committee la hini keseng ponje panitum Karbi Anglong Autonomous Council pen ke Delhi along an peli alok laso puthak aron kopipima ke claim pon nangji ai puthak ke claim lapen customary court prabjin pen iltum dak jas afan appointment long lop long te prabjin pen itum distribution court along itum customary court laso kapangching ponje pansi pini amai aron ateng laso kachingwai laso amai la somthoma puthasi kachingwai আজি workshop আজি আলোচনা কৰিছো ভিলেজ কাউন্সিল ডেভেলপমেন্ট কমিটিটো হল নন ট্ৰাইবেল বিলাক কাৰ্বি আংলঙত নন ট্ৰাইবেল বিলাক ভবাক এলেকা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা যিবিলাকৰ আঁচনি টকা আহিব সেই টকাবিলাকক কাম কৰিবৰ কাৰণে আঁচনিবিলাক কৰিবৰ কাৰণে সেই কমিটি গঠন কৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু লগতে ভিলেজ ট্ৰেডিশনেল কাউন্সিল সেইটো হৈছে ট্ৰাইবেল বিলাকৰ এলেকা ডেভেলপমেন্টৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি সিদ্ধান্ত লৈছো সেইটো হ'ব ভিলেজ ট্ৰেডিশনেল কমিটিটো হ'ব সেইটো আমাৰ 500 to 1000 লৈকে আৰু নন ট্ৰাইবেল এৰিয়াটো হৈছে ভিলেজ কাউন্সিল ডেভেলপমেন্ট কমিটিটো হ'ব সেইটো 3000 পৰা 5000 লৈকে সেইটো জনসংখ্যা থাকিব লাগিব এতিয়া 3 মাহৰ ভিতৰত টাৰ্গেট কিমান আছে কোটা দিয়া টাৰ্গেট কিমান আমি প্ৰত্যেক এলে সমষ্টিত আটাইতকৈ কম 1 লাখ 5টা সমষ্টি 5 লাখ ওপৰত হ'ব তাতুমটা মানে আমেকাৰ মাটি আমেকাৰ তোমাৰ লংলে পটা দমা বেমা লাসো কাচেৰা বুঞ্জিয়া ফান্সি পিনি কেহাং পিছন বসুন্ধৰা ঠিক তেনেধৰণৰ আমি কাৰ্বি আংলঙত যিনা বসবাস কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি যে ৰাজহুৱা হিচাপে আমি মাটি পটা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সহজ ৰাস্তা সেই সহজ ৰাস্তা কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ সেইটো এটা কাৰ্যসূচী 2 নম্বৰ কাৰ্যসূচীটো আছে আমাৰ ভিলেজ কাউন্সিল ডেভেলপমেন্ট কমিটি আৰু লগতে Pangsomai Karbi Anglong Autonomous Council pen nangke phapon nilitum Karbi rong saramai phanta pangsomai long nang phapon
lasi pini labang so mai long kaching wai pon alam magela pohelo Karbi Anglong arlo tribal arong an adon tin phanta longle potta ake joy pen kipiji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM pen pangdak pon tanglo la pen pena amasi Karbi Anglong Autonomous Council pen notification issue po pusa langli chechak pon tanglo lasi Karbi era doan la pen ke rong sartum doan ilitum mekarmi thuraphan than pen ilitum bangso Autonomous Council pen pota ke joy nangai PG polong ilitum mekarmi thuraphan chethan pami nangji la pen ilitum adon tin emekar phanta la pen tribal so an phan ke ake joy pen ilitum pota palong dun rep nangpo la pen ke isiala mangke ake hai Dr. Tuliram Ronghang aphan ilitum Karbi rong sarmai pen churo kangtung ka churo kangtung alam ke lapulo nilitum ake mang rong saratum Traditional Village Development Council pu ningkan port rok pen ilitum ake mang bang alangli non 16 finance pen ke nilitum phan rong rubarlo tangkanang palut po palang lipini nang chichak tikang lo lasila bangso Traditional Village Development Council ta nilitum prabjin pen ke seng jia phan nilitum singwai ponlo lapen ka alangli CM ke hai dan nilitum nang chak tikang lo nonomat seng nang lapen ka sono munganta rongo sartum nang chisik dum bomo pusin nilitum han nang pulo chok